Baik damang jo kota mula-mulai. Padogo tu kota subay. Jadi kalau tema dia na ulah-ulah namin sa loob na batu bara, lalagok. Sulihan orang ulah-ulah namin ang pariban namin. Akara sa namin, idot na tua-tua, tak sudah pulos ang kapalia, tak sudah ulah ni Beremon, sopon namin biyan nok kamu si benon namin sa dia. Karaja nami, daun ang manarita hamu, paso-paso mo na ima, ang kiyat sahap, di parkil na hamu di habis sa loob na. Jadi managsot, di besok ba ni humami, do ruhuk na nalauro manok ba mo karaja nami. Bagi semana marhulik kami na alo marok, saluk na ulo na nami. Jadi mula tungkrong kaya manok ba mo raja nami, wala pangamar sopo ng karaja nami. So ni wala siya kami bunan niya juton. Nauli. Yang kali. Masa usap bahagi ulo na nami, ulo pa na manghopar na mo. Musi na upar to sa Gabi.
ulah-ulah namin. Walau semua ini kita akan kerajaan namin, pwede semua marhulit kami. Alam mo lang, pinamarhulit silang manandulit sila na rin. So, kung masok pa namin, wabi, kasi ulah-ulah namin sa lupa. Wala tayo kaya kerajaan namin. Boleh ada mah raja yang buruk percaya seruan nabi itu bila kamu tangan nabi berbunga-bunga itu dekat-dekat sudah berdiri menutur kamu hut berdoa hebi sidorong nabi ke raja yang buruk selalu guna asa pinat kau bujur mah kagon itu pilih tapian tu siha umakalak kasalhuna akar raja yang buruk nabi tu siha kapon persaulian Batu tu. jadi sokon di batu tuh naik rumah nabi itu turun naik laho marbebe itu yang aku nabi tu here nabi do tu moru nabi sokon dia karena nabi selalu udah kau udah guna langsung baru guna itu atau perpustakaan Ganyan kali. tidak mau nabi laho masing-masing aku nabi baik abang pak kau dan laho partusi Paso matula. Daga, iya mak, daga mak online. Hehehe.
masih pulang